di mana teman-teman? Lagi di pasar bunga. Kecilan guys, nggak kedengeran. Lagi di pasar bunga. Di mana? Cikine. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Teman-teman, lagi ada di mana nih kak? Baca kak? Itu nasi uduk remaja. Gimana? Nasi uduk remaja Haji Toha ya kak? Di mana kak? Di Cikini. Cikini bareng Oma. Dede. Itu lihat di mana? Di apa? Jangan tepat. Teman-teman, kita lagi di mana teman-teman? Lagi di pasar bunga. Kecilan guys, nggak kedengeran. Lagi di pasar bunga. Di mana? Cikine. Di nasi uduk apa? Nasi uduk apa itu? Remaja. Haji Toha katanya. Apa cuma pura-pura? Os Oma. Bukan bajai. Iya no, lihat tuh bulan lo. Oh, Bagus tuh. bulan ya orang bulan. Iya jadi malam minggu yang panjang. Malam minggu Senin. Terus kayaknya kenapa nggak dihabisi? Di mana nih Oma? Mintanya doang. Oma kita lagi di Awas, mana? Oma? awas. Oma, kita lagi di mana? Kita lagi di Cikini, tempat kita bernostalgia sama anak cucu kita. Mana ini korek tadi? Sama A.
makan apa, Oma? Mati aja dah. Makan apa, Oma? Makan Ke dalam nasi dulu aja. uduk, ketan urap. Ganti celana Dede basah banget